vratena do Miškovski. Centar šut na Miškovski. Ramadan isto glava namo. Malko ne, imate li 1:0. 1:0. Kiksira sve, evo uštedna se, vidov me počeo šutot. I sve pak i natamo i Miškovski, 2 Evo uštedna će posle mene korner udarot. Ja propuštio tu kad najnapred Miškovski biješe, završimo stativata pod 38. minuta će meju go veljit na Fijuć. Tamo. I odešlo. Lukas 3:0. Organiziran napad. I FC pak. 1:76 minuta.